Genrete a sumuchobo songo anena sensemo ya bodaboda ni gobondo abarai au bagenrete kubwatka ebirenkerero byabo kubwatkana nenganiyo als osero ni gare omu court process serve oyo beireka gukwanira enganiyo na tokumanyiwa na Brighton Makori. Tigago tumeka chinjira chire chimbe manyakero ko umia naye biko ko umia umi na mtu mwingine ne familia yawe ko rusi ayoga kwete abantu bane koragera bali watumiru bobe ubwo nabwo bose mi alisi anyarire gakurwa ojya sabasae anene bali bakugandiki bigibigi ase omoji obosongo alisi oyo ole ekoti processava ni gobona anyarire kawte abuna kolengana nere ni gamanganaya akabeire ase county chinde kulende atira ase county ya Kisii amangana yetu alinko era from afar but bona achire mpaka Kisii county ninki abantu bali baro oniru bale bakora na bali bande bakora inki batali ko baregenteke manyakaro murayi bale egeti ekero yo mabuire oli ndako moko boko kusudi ese yagenderera talinga o sasa inaleta commotion etogo sawa the national government the county government ambo time County Commissioner we county ya Kisii asadirina barabo ni gobabekire mroberio kokoro mochando yo ase county ya Kisii. Na sisi tumesema mkono wa sheria lazima ufuatwe. Licha ya cheo kile huyo mwanasiasa ana hold hapo. Hatutakuwa na town, hatutakuwa na county ya fujo kila siku. Asensemo yaye umugavana we county ya Kisii nere na rojika komoji. We are ready to serve our people. They cannot want to cause havoc in the main town of Kisii. One criminal protected by police. Kolengana lisini gateruna linganeli. Talinga ntorochi buna intwa bagusi especially into tuendangalia mbali. Bali ebirogo baye kwa masikani. Boigo ni gababoririe abanasiasa komoa omugavana we county ya Kisii ribaga lya bene gokore mirimo eri abamenyi bensemeyo bamuchorerete na bali bandi bali sikoga ali barwetorese ebirogo na ba position yende yonsi yarenge tiga tochamo Kisii county eveta bauti Kisii tali njari gatoriete toche tosoya koleta mangana ngaikengere tiga abantu basike gavana igoro yobogima gokonga sense ya Kenya akongire ngaye bango tokorusi togwaka abantu bande babeire I think nyo ababana ba boda ebako ba misused because ichumi yako lireki yakongire omonte kera gwate gento kiya yatakwa misused amangana ye bango tiga abantu barabuna ngakitoko ba keko gera nturi kuchigotwa mateko rugoro toche gwaka nebintu tigange bintu bibe channel tuburongeiga keko na barabuna abantu bali ba understand it ntoma itenga bali babwate magenda tokotwara patirenda bali lower class ngaki barabako ba tigango tu ancha ba minto tu exercise amangana arafu na diuka Kenya ragende na Kisii county ragende atambi erebuno mokoli emiremo ase koti ase kirego kyaye kyobo court processava nigabona nyarire gakobori abamenyi be county ya Kisii is a process you must go pray mu judiciary go sumo pray mu rans go sumo pray mu CID it involves a process not an event ibintu rasma biligereriu kekora in most cases in Kisii county there were many fake titles steering goro yongo sabanga bali bako guchachi coatinga mponda approval baba patient bakurama abantu bali abobisa be court bali bako basugulekera yoela ndisigale karabiko gandoro they have channels that's make into keligereriku ando sisi kabekire geiche ketaipigwe kebe restricted ese title eyo kegenda so muranda register sign pimana kororo bisoye koirana nande back to CID pimana kwenda runs so there is no way out omuntu yogo tamna isuality ara so complaining atati taraba